Danas govorimo o luku, običnom luku, neko zove crni, neko crveni. Uglavnom obični luk je u pitanju. Par savjeta kako da se koristi i za koji probleme i šta sadrži. To svakodnevno koristimo, a možda ne znamo ni zašto bi nam moglo pomoći, kako bi ga najbolje mogli iskoristiti. A evo, sadrži celulozu, bjelančevine, šećere, sluz, fosfor, isparavajuće sumporne heterozide, od kojih luk ima miris, okus i ljutinu, zatim organske kiseline i njihove soli, mineralne soli, pektin, provitamin A, to jest karotin, vitamin B, vitamin C, fermente, oksidazu i dijastazu, te bakteriostatske i bakteriocidne fitoncide, koje smatraju antibioticima viših biljaka. Sadrži i jednu esenciju koja potiče na lučenje nadbubrežnu žlijezdu. Eto, ko ima problema sa lučenjem ove žlijezde, ovaj luk potiče na rad, na lučenje. Eto, moramo znati da se ovo sije, ili u krasnu jesen ili u rano proljeće, sad mart, početkom aprila, i onda se bere u jesen. Kako se priprema za lijeka, kako djeluje? Sumporni heterozidi luka izlučuju se putem pluća i olakšavaju iskašljavanje. Luk je diuretik, laksans i antidiabetik. Jača rad srca, širi krvne žile, pa time snižava krvni tlak ili ti pritisak. Potiče rad crijeva. Sušenjem luk gubi ljekovitost. Zato to nemojte raditi. Čim vidiš da je mehak omekno, to se baca. Pa treba uzmati sirov. Uklanja nesancu. Znači ne možete spavat. Ovo uklanja nesancu. Razrezan i stavljen pod nos budi iz nesvijesti. Zbog fosfora što ga sadrži jača moć mišljenja, pa koristi intelektualnim radnicima i nervoznim ljudima. Evo, ovo nisam ni ja znao da koristi, ima jača moć mišljenja i nervozne ljude smiruje. Malo mu daje luka pod nos i on će da bude ko bubica. On ili ona, svejedno. Kad se pola kilograma sitno isjeckanog luka kuha u 1 litar vode sa pola kilograma kandisa ili crnog šećera, pa se još toplome dodaju 2-3 velike kašike meda. Ovdje sam med namjerno donio, pravi domaći med, ne može biti bolji, ali ne prodaje se, to je samo za moje potrebe. Zato što se ne bi isplatilo prodavati, niko neće skuplje da kupuje. Svi idu na pijacu, kupuju nekakav med, sumnjiv. Što se tiče meda, imaju medari i pčelari. Tu sam malo sad htio sam da kažem. Med. To liječi od kašlja i katara dišnih puteva ako se pije svaki sat po 1 velika kašika. Dobro je pola kilograma očišćenog i narezanog luka staviti u litar vode, dodati 80 grama meda i 400 grama kandisa, to jest onoga crnog šećera. I onda polako se kuha 3-4 sata, na kraju kuhanja dobro pomiješati da šećer ne ostane na dnu. Zatim ohladiti, procijediti i zatvoriti u staklenu posudu. To najbolje je tegla. Pije se po 1 čašica ujutru i navečer. Taj je lijek djelotvorniji ako se uzma topao. Liječi od kašlja, koji ponekad prestane odmah, a ponekad tek pošto se pije mjesec dana.
Zatim liječi od promuklosti, upale krajnika, pospješuje iskašljavanje, bolesti pluća i bronhija sprječavamo ako svako jutro natašte pojedemo po jednu glavicu luka. Protiv suhog kašlja dobro je mekano pečeni luk pomiješati sa jednom količinom kozijeg mlijeka i meda. Uzima se svaki pola sata po jedna velika kašika. Pa ne mogu više vjerovat šta sve ovaj luk radi. Eto. Ne mogu da vjerujem. Nisam ni ja znao za ove neke specijalitete, za specijalna djelovanja luka. Uglavnom ja znam nekad uzeti ovu jednu glavicu sebi isjeckam, u mojoj familiji, porodici neće to niko. Ali ja za neki obrok ako nema salate i druge uzmem ovo isjeckam, posolim i konzumiram. Nekad su ljudi uzimali ovo kao jabuku. Uzme hljeb, jede sa nečim omače, konzumira i onda uzme ovaj luk, jede ga kao jabuku. Eto to da znate da ima, ili udari šakom ovako, razbije ga i onda one komadiće uzima i soli i jede. Sa hljebom, nekad nema ništa osim hljeba. Zato su ti ljudi bili zdravi, ali nisu ležali, odmarali, vikali, nema posla. To se išlo raditi, njive su čekale, šuma, stoka, nema, uvijek ima se šta raditi, nema ležanja. Noć je za ležanje. Iako se je znalo sjelit i do iza ponoći i onda se išlo u 4 sata ujutru pješke preko brda na posao. Eto, to je za nas nezamislivo, mi smo toliko lijeni, zato smo bolesni. Zato ljudi umiru 40, 50, 60 godina, umro, kaže, zdrav. To je ono što on nije bio zdrav, jer se nije kretao, nije radio, nije se hranio kako treba. Dobro, radi pospješivanja mokrenja treba 2-3 glavice luka kuhati u 1 litar vode sa 6 velikih žlica, to jest kašika meda, i piti svaka 2 sata po 3-4 velike kašike. Još bolje djeluje ako se jednaki dijelovi luka, peršuna i celera kuhaju sa medom u vodi, pa od toga pije toplo po 1 mala šoljica 4-5 puta dnevno. Protiv vodene bolesti treba 3 glavice luka kuhati sa grančicom ružmarina ili 1 velikom kašikom suhog ružmarinovog lišća u 2,5 dece vode i 2,5 dece bijelog vina. Pije se svaki sat i po 1 velika kašika. I to je vrlo djelotvorno. Možemo i cijediti sok limuna. Možemo i cijediti sok luka. Pomiješan sa jednakom količinom rakije, uklanja vjetrove i otvara stolicu. Zatim, protiv dječjeg lista uzimaju se dnevno 3 velike kašike mlijeka u kojemu je kuhan luk i češnjak, bijeli luk. Ujutru natašte i navečer prije spavanja. Taj se uvarak upotrebljava i za klistir. Pije se 3 puta dnevno po 1 šoljica toplog mlijeka u kojemu je kuhan luk. Prestat će bolovi u maternici i u trbuhu od ovog istog. Znači, luk, ne znam više, ne mogu reći, ima još bar 10 stavki šta ovaj luk radi. Luk narezan na ploške i privijen na zamrznute noge ublažava svrbež i oživljava uzjeblo tkivo. Krvarenje iz nosa odmah stane ako se tanko narezan luk stavi na vratne žile. Bradavice nestaju, a bolovi od uboda pčela, osa i stršljena prestaju kad se više puta dnevno ta mjesta nataru lukom ili njegovim sokom. Ako se koža glave više puta dnevno natare lukom, kosa za neko vrijeme poraste. Ranu od ugriza otrovnih životinja treba obložiti lukom i ne treba se bojati posljedica. Luk ispečen na žeravici sa pepelom pa zamočen u med treba pojesti da bi se prestalo gušenje od kašlja. Ako dojilja nema mlijeka, dobro je da jede luk i zalije ga čašicom rakije. Dobro, sad baš rakije, čime bi se moglo zamijeniti nekom tinkturom
ili ima medicinski alkohol, ko hoće 70%, napravi se, razblaži se da bi se napravilo sa destilovanom vodom, da se razblaži, da dođemo do 40% alkohola koji bi mogli da popiju meni čašicu. U zamjenu za rakiju, ko neće da pije rakiju. Evo da kažem još ovo, protiv grušanja krvi i začepljenja koronarne arterije treba u peći ispeći glavicu luka i pojesti u podne i navečer sa nekoliko kapi ulja prije jela. Ova terapija traje mjesec dana. Zatim, kod kašlja, bolova u prsima, nejedice, slab tek, nešta loša stolica, različiti čirovi po tijelu, bljedoća, tromost, plućne bolesti, treba u toku 40 dana natašta jesti po glavicu luka sa crnim, raženim ili kukuruznim hljebom. Eto, neću više ništa govoriti. Kome je ovo malo, neka je, a vjerovatno će biti ovo svima previše. Sad ovo sve treba zapamtiti, zato kad vam ne padne da se prisjetite, opet upalite ovaj video i naći ćete šta sve luk, ljekovitost luka će biti naslov i to je to. Dobro zdravlje vam želim i pozdrav!